I wouldn't be surprised if ka tuarua rātou. Kari uru rane. Turn it into reggae form. Rongo whaka, ching, ching, ching. It was Mātai who said the East Coast was in a rebuilding phase. No, Do you live out Ngongotaha? No. Who's your favourite coastie performer? Ane Pātini? Right now. Nō Kia reira. nei, titoa ngā haka tohe ngā Māori. Sure. Before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Kia hiwara, e te iwi e te whānau nau mai, hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Ko ki mai te Pae OG o Haka Yarns, Kereama rao ko shei, tēnā tātou katoa. Kia ora tātou. E mea ana koe he kaumātua maura. Oh. OG, original gangster. Pai, kia. Yes. Garina, Yeah. pai te hoki ngā mai. Ai, Kia ora tātou. I te aha koe i te rawiki. I haere ki te hui a te Māngai Pāho, koe nei te wātua tahi, kua hui kanohi ki te kanohi, rai ki te rai, te rangai me etahi me moa te puari. Nā runga i ngā tini panonitanga kei mua ia tātou i tēnei wā. nā, ko etahi o ngā mema o kei runga i te puari, i tai atu. Ko te tangata o, ko etahi o ngā kaupapa tonu o Haka Yarns. Ko Kingi, ko Reikura. E pai ki a rātou ngā kōrero? I etahi wā. Ko tā rātou he whakarongo noi ho. Ai. Me te tuku whakamāramatanga ki te rāngai. Engari, ko taku mihi ki te iwi nei, te ata nei, kei te aro te Māngai Pāho kia piki te kounga o tina te rahi o te reo Māori i whakapāho tiana. Nō reira kei te mihi kia kōrua, i te pai o tā kōrua, tā tātou, kaua i te rā mahi i tēnei wā. Tēnā pai. Nō reira, e mohe anau, peke kaupapa ana e rangi e puta i a tātou te ingo o te Māori rā Kingi. I te kahurangi pau, kaore koe i konei i tērā wiki. Nō tērā atu wiki, kua puta anō etahi atu kōrero, hāngai katoa ana ki te haka. Te Pae Kahurangi. Te Pae Kahurangi, Ai. i te kahurangi whānau nei. Yep. Hea ngā whakaaro, o tātou whakaaro i ēnei. I te mea kua rua wiki, toru wiki tēnei e marinate ana. Ne, kore, ahau, kua hoa, i āhua pai ki a hau, me ara wāke, kua te tiro anō a hau, me ara wāke ka muku a te mea i ngā rīpene, so, kaore tā te hoki muri a ēnei. Ai. So, ka hua, kei te ahua, panoni e tahi o whakaaro anō, ki hea o whakaaro, G. Well, nā kua shei i ui, Ai. i tau a manera. Well, ki au nei, kei te mārama au ki tā rātou i whai ai. Ne? Kei te mārama au ki te tū o ngā pihi ki mahi Pāmjit Pāma, i ui hoki au i aia i te praere. You've been busy. Hey. Had to follow it up. Yeah. Hoi anō, kei te mārama ki tā rātou i whai ai, ko ngā kupu me ngā mahi āringa i whiriwhiri hia, kei reira te mokananga. I tika rā nei te tiki atu i aua kupu, i aua mahi āringa, hei whakakākahu i ngā whakaaro. Koira, kia nei koira tā te iwi i komi ai. Hea o whakaaro. Ia, e utonu ana ki aku whakaaro no tērā wiki. Mehe mea i panoni etahi āringa i etahi o ngā kupu, o te āhua whakahua anō hoki. Ia, ka pai. Engari, i hoki anō ai ki te whakarongo ana ko etahi o ngā kōrero o roto, whakaheke ana i te mana o te wai o inia aua āhuatanga ana. Ka whakaaro hoki au ki ngā wai o konei. Hara i te mea e mā ana. Ai. Nō reira, ia, ko te tohe i te ahurea. E hara i te mahi tika. Ai, koutou māmena kei te wānanga tonu koutou i te kāinga, tēnā tukua mai ngā whakaaro, i runga i tēnei rīpene o tātou, hei wānanga anō mā tātou, haere nei te wānanga nei. Ko tahi anō te mea, nā i kōrero tama i tēnei. Ai raini, e raru ana tātou ki te ata moko naha i te iwi, e me o tātou kaupapa haka. Ina rā hoki, ko te haka,
he taonga, no mai tēnei taonga. Tātou e whakamahi ana i te haka, hei waka, whakaputa i o tātou riri, i o tātou amu, i o tātou aroha, i ratu ahuranga katoa. Mēnā ka ata noho tātou ki te whakatake, ki te āta... Well, kei te pai te wero. Pai ana te wero. Kei te pai te whakapātaritari. And actually, e te kahurangi roto i ngā tau, kua whakamahi rātou i te haka, hei whakapātaritari, ne, e whakaaro anau, e kingi me whakanta Māori, putu i te kapa, i te pauaka. Rikirangi, pūrari, poko, tiwhae, e aua kupu, e hara i te kupu a tāhua mihi ki te tangata. Karekai. Engari ko te wei whakairo i te kupu kōrero, ne, koira te mahi nui ke rungi i a tātou. Ko tētahi mate, ko te whakapāhotanga. Ai. Mehe mea kāri whakapāhotia. Well, ko puta i a tātou ngā kōrero kei roto tonu i te puku e... Mehe mea kāre koe ui e chei, tērā pēo o noho noiho te kaupapara. Kāre ui aia mo te ao tūmata whānu. Te kōrero ki aia a Māori nei. Ie, hoi no koera ngā kaupapa hei wānanga mā tātou. Ngā kaitito. Tika, no Kia reira. nei, titoa ngā haka tohe ngā Māori. Ai. You know, i puta te kōrero i te Rāwiki, kāre rātou i te mārama ki ngā kōrero, engari e mārama ana ngā Māori ki ngā kōrero, e huhua ngā pōhi ka puta ki te pukamata, ki te pai āhua, titoa ngā haka. I puta tētahi kōrero, i a tātou, i ngā tau ki muri, ina rā hoki, ko te raru o ngā whakataetai kapa haka nei, he Māori noiho e hārehana. Nō reira tai nei tātou te tuhi ēnei haka, ki te ao tōrangapū, te ao Pākehā, te ao hurihuri wairani, e rengi kaore e paku pahau i te paku aha, ne? I te mea ko ngā Māori noiho e whakarongo ana. Nō reira, he tohu pia tēnei, e taia ana. E taia ana, mena ka tika tō whakapātaritari, ka whakarongo ngā iwi, ne? Nō reira, tērā. But, he tika tāu, I reckon, me kaha ki tā tātou, wero i a tātou. O ki te titiro koe ki tā Chaima, tau waiake rānei, tā te tangata nānei. Tau wai, tuhi. Tā te tangata nānei tuhi. I whai ai, ne, ko te kura mahoro i tēnei kaupapa. Ne, kia kite, kia mōhio te ao ki ngā mahi a Dr. Pamji Palmer. I tutuki. Ko te raru ei, two wrongs don't make a right. Koira. Nō reira, kaore aha koa ngā mahi a te wahine rā, kaore tonu tēnei te tika. Ai. So kau e pēra, hoi anō, kei roto i te pauritanga, te māramatanga e whiti ana, anei tātou e wānanga ana. So, tika tāu, e pai. Te ati o ngā kaupapa, i hare a Ani Pātene bro, ki pōneke ki te kapo i te hōtaka whakamutunga o Haka Feels. Ai, yes, i tino rawe te noho tahi ki a ngā tai whiringa, kapa no te whanganui atara. Ana i te wiki tonu nei, i te rawiki puta te kōrero, ka whanga kapa no te whanganui atara ka whai wāhi ki te Matatini. Wow! Yeah. Ana i rawe te noho tahi ki a rātou he wairua rerike. Whātū mini. E rua? E rua. Wow! Whātū mini. Ai, mai te rua ki te whā. E piki, peke tira. He rawe te noho tahi ki a rātou i te mea, te rongo i ngā kōrero, kua rua ngā kapa ana, ko ngā kapa orite e whakakanohi ana i te rohe i ngā wā katoa. So, he huarahi tēnei e tai ai, ngā kapa rereke te whakakanohi i te rohe. Pai? A tāhua, wairua a tāhua. Whakataitai ka whai wāhi atu ki. Te kauma toru, te kauma whāranei. Ai, ngā kapa. Katoa ngā kapa he kapa whakataitai. Koira te tei o ngā ture ki te whanganui atara. Kaore whakaiti ana ngā kapa tihate. Oh, mini. Yeah, so he Pai whakataitai kei mua i te aroaro. Okay, ka pai. Ki te ngā hua o tēnei hōtaka, puta ana o ana pānui, he kakahu anō. Ai, he mihi anō i tēnei wiki e te whānau ki a Sterling Collective, rongo pai mai, whakakakahu i au i te rangi nei. Hunana tērā wiki. Ana he shout out anō ki te toa o te YouTube, ki a koe o tahi ono waru. Ana nāna i whakautu i te te o ngā pātai i te hōtaka o tērā wiki. Ana anei tō taonga, e hoa. Tēnā koe. Nō reira, how te kaupapa i te rangi nei? E rua ngā kaupapa i te rangi nei, te whānau tuatahi kia hukere te hoi te Tau Ihu, kātahi ka kōrero hia te whakataita o Tamararo. Engari, kātahi ngā hua i puta ki te Tau Ihu i te mutunga wiki, anei ngā hua tuatahi te kuru marutea a tuarua kia ngā wari.
I mātaki a hau, i ētahi o ngā kapa, aroha mai, kaore mātaki te katoa. I pai a kurumarutia, i pai ake kia hau te āhua o kia ngāwari. E ringi ki au ko ngā middles, ara mō te waiata airinga me te poi a kurumarutia ki i pai ake. Koera pia i angi tū ai. Kia hau. I kia nei tau ake, ei. I tau ake te tū a te kurumarutia. Ai. Mihi ana ki ngā kaiako. I ahua rereke te oro. Ai, i āhua harsh ki te broadcast. Te tianga me hātake o kurumarutia. Nā, ko ngā kapa katoa ka mahi i tēnei. And it's silly to me. You know, muri mai i te waiata tira, ka unui ngā korowai, and then ka haere, and then ko ngā tāne i te tūra, anō nei e whakarite ana ki te mahi i tētahi mea, kei te huna pēi, te noho ngā wahine or something. And then they were walked off. I'm like, well, how te pūtake o ēnei bloody choreography katoa? Nothing. It was no reason. Atu i te tū me te hikorowai o ringa. Te atu ngā mea hātiki... So nā rangi wiwihi tērā āhuatanga. Engari ko koro trev kei te kohi. And then ka hiko atu ia. It's not like they're standing there, like just going... E nā he arai. Ei. Yeah, but Cole, I wehe rātou, I whakaaro au i te ārai rātou i ngā wahine, but no. Te atu o ngā mea, ka ana pia, I reckon if they could do it again, or maybe an outsider perspective, kurumarutia, ia tom e mahi ana i tana mahi tātaki I roto I te whakaeke, I te mahi maurākau te tama I mua iaia, but like right in front of him, Yeah. and I te ārai iaia, and then I te waiata āringa, te kai waiata, beautiful solo, I think no te aroa nei, te tangatara, beautiful, but kaore ngā wāhine heke. E heke wāhine ma, piringa te kiti te paura. Nei, pai kia u te waiata ringa. Mihoro. Ko tana tamatera, ne? Tom. Yeah. Well, whatever. He should... Whakamua, bro. I would have gone, Tau hoa, hera mā, ki mua, hera mā. He pata tera wa koe. Ko tētahi aku kitenga, ko te reo. Ai. Nei, tino Angi tūra wātu. ngā kapa e rua. No, but mena ka titiro koe ki te wehenga I Wainganui te ia kurumarutia me kia ngāwari. I would have smoked him. Yeah, engari I orite mo mo te reo. Ne? Yeah, Yep, tuatahi orite. 299. Yeah. Oh, okay, but Yeah, he nui tonu te wehenga. Ka mihi kia mahia, I tū koe ia te kaitātaki wahine o te kurumarutia I tino Ai. a tāhua. Ai. Yeah, I rawe ki au te waiata tira, tau a little tease at the end. Kei ware, Ai. Yeah, nice. I still think them doing the Matatini song in reggae form would have gone off. Engari, rawe te manawa taki o tēnei waiata Ai, tira. Real nei. groovy. I Ai, e miharo mea. tēnei Yeah. waititi. I rongo e te mula hantu. Yeah. Kia ngāwari, all came out with their 4 poi. Ai. Yeah, he wero nui tērā. Ka rewa te pōtai ki ngā kapa, well, ki ngā wāhine. If I had a mehe mei mōhio au, me tū aku poi e whā I te mutunga, ka āmai mai mo te roanga o te poi. Mo te bracket katoa. Yeah. Kei ka kite koe I tērā nei, roto e tahi o ngā wāhine, especially roto I ngā kapa tino whakaatu ana I te mahi poi. Kei te kite koe, roto I a rātou. Oh no, it's coming. Devil's advocate. Ai. Ai, kei te mihi ki tērā āhuatanga. Engari, ko tētahi āhuatanga kei te kitea, nei, I roto I etahi rohe. Kei te whakawai ngā wāhine ki te mahi I tērā mahi. Engari, kāre anō kia tau ngā pūkenga pūnoa. Ai. Ai. Nei, Tika. koe ki anau, koe te rerekētanga o te kurumarutia me kia ngāwari. Ai. Tika. Tight, Ai. poi Tika. poko, manawa taki, boom, on. Tika tērā, tika Ei. tērā. Ki te au I roto I kia ngāori, etahi o ngā iwi, ne, e mohe ana rātou he mea nui kei te haere mai, e raru ana ngā mea I te tērā timatanga. mahara. Ai, e ki te mahara. Ai, tika tērā, tika. Ei. Si koera te rerekētanga I Wainganui etahi kai haka, me au. The hard one's coming up, I'm going, I'm going to show you how we do it. It's coming. Yes, no, he rawe tērā.
He top, me pēranga tangata katoa. Fake it till you make it. Here we go. Anei tuku atu I te karanga ki te Te Anonymous Judge. Anei ona whakaaro, fave, rōpū, and wai te whatukura. Koera te tino kapa. Whatukura. Tata ki ake rātou ia te kuru marutia. Me ki e Tom ki tō pāpā. Hey, Pops. Etahi o ngā kaihaka o whatukura, me hara mai. Because ko tāna pāpa tērā, ko tāna whānau tērā. And actually, tētahi o me titiro, ko tāna etahi o aku uri, o hokianga, rangi points, miti, I tū, I roto I a whatukura. Ko Bruno pia tāna ingoa, hoi nōna te whānau, etahi o ngā whānau miti. Ko roe noho ana I te tau ihu, hi kaihi ika, ne? Rātou katoa tērā whānau. So, ki tau I was like, oh, mea tau, hey, is this the pau? Ina te whānau. Ka pai. He kōrero anō, I tua Thomas, hei kai whakawā I te poi. Ai, Yeah. he toki ia ki te mahi poi. Yeah, tautoko. Ai. Live sound was better than what was picked up on the mics and exposed gaps when it was a watching bit- back on TV. He take nui tēnei Ai. Piha ake ana tēnei roto I ngā regionals katoa, actually, te rerekētanga o ngā oro. Nō reira, he kei runga tēnei I te rārangi hei mahi. Well, yeah. Ngā rohe me te matatini. Me mohi o ngā kaiwhakahaere, ki te hiranga o te oro. Ai. Nā ko te nui ngā volunteers, Ai. kari te mohi. Yeah. Well, he But aki pivotal. pēr I ngā tangata kia tai atina nā atu ki ngā whakataitai. You know, kau e hara I te, well, te O, tau ētahi ihu, wā. kua tai te pēhea. But I etahi wā, he pai ake te oro I runga I ngā pāpāhotanga tērā I te haere ātinana, yeah. ne? Nō reira, I think volunteers, e rangi etahi wā kei te rihi ngā rohe I etahi experts I roto I ngā oro, e rangi ko ngā oro e whakaatu ana I a rātou anō, ko au kei te mōhio, but actually nā G, nā bro, kawa rawe ki te bloody mihinira. Tete atu o ngā mea I kitea hau, ko kia ngāwari tēnei, a tāhua kūtou. E rangi, I reckon, ngā kapa katoa tēnei, mea te whai whakaaro tātou kia kaua e pango rawa. I te mea ko ngā atamira I a ēnei, ngā backdrops I a ēnei, o ngā rohe katoa, me te matatini, he pango. And ka hua ngaro koe I roto I te pōuriuri ne. Well, lighting hooky, Ai, e rangi, aha ko me tira. whai backlight. Ai, e rā mea katoa, me noho a te matatini ki te ata wānanga pēra. Yep. Mo te backdrop I te mea, te pango, ngā kākahu pango, ngā Rākau korowai pango pango, pēra. ngā rākau pango. Me hoki anō I ki au ki tahi o ngā bros o wewehi mea tau. Mo te matatini, I reckon. Just go back to the 90s, me ngā koikoi mā. Yeah, Nā pono well, ai, because tika, he mangu katoa. So, he wānanga pēr tēnei mo ngā kapa katoa tātou e whakamahi ane ngā karapouri. Me wānanga. Better backdrops. Me tērā. But he bila nō tērā. Yeah, he He mihi creative person a nō tērā, hei Bloody. bloody. Ki ngā tauira. Oh, well. Kei rite ki te taurua mano mai iwa. Yeah, kei te hi au ki te mihi ki te kapa tautoko, ai tu ki te Tau Ihu I tino rawe. E meharo. Meharo, katoa rātou he tangata tiriti, mene pai ana, How te kimo take ana. tū rātou? Ki te tautoko I te oranga o te kapa haka. Ai, Yeah. kamutu. Ka mutu. No katoa rātou no te ahu o te reo. Yeah. He kra he reo Māori tērā. Tangata tiriti ki nā koe. Kamutu te kaimihi, tū ana. Mōhio tonu kei te ako I te reo, but tika tonu Yeah, tana ātāhua. mea. Ātāhua tērā Yeah. ki au. Ana no te taurua no te kaumāwaru rātou tīmata ai, ana kua tautoko I te kapa haka. He no growing taua wā. trend tēnei, I reckon, and he miharo. O ngā whare wānanga me ngā krahe, reo Māori, whatever, kei te kuhu atu ki roto e ngā whakataetai haka, waitaha I tērā tau, te whare wānanga o tākau I pērā, waikato, ngā whare wānanga katoa kei te whakauru o rātou krahe reo Māori, and I reckon he pai tērā kaupapa. Yeah. Kia tāhua, te kite I a rātou, kua whai ātea rātou ne, ki Ai. te whakatinana o tina ki te whakaharatau I ngā
akoranga. Yeah. Ka Kia mutu, ka hāpai i te pikinga o te ratio. Ahai. So ratio. Yes. Ana, kua roa tātou, well, he toko maha ngā tāngata kua tai mai ki te kōrero e pāna ki te ratio, me wānanga koutou i tēnei ture. Oni? Yeah. Okay. I ia wiki. Alrighty. Kōrero tia te ratio, haki Jans, kōrero tia te ratio. Now, kia mohi o mai koutou e te whānau. Kua roa ahau, we i tēnei terenga nei, e ata karo ana i tēnei kaupapa. I te me ngā haki Jans o mua, I felt like we need to kaupapa i ngā hoa katoa. Ai. Ka hamahamangi ana e tātou, ne? Ai. E rangi, he tika, ēnei rohe e rua, te Tau Ihu me te Tairāwhiti, hei te wikene e tū mai nei. Tēnei me te ratio, I think, me wānanga tātou i tēnei. Kia ki nei whakaro e pēnei ana e wānanghia ana tēnei te mea Me ki wānanga te i te Tau Ihu. Matatini. E te Matatini, ai. I te mea, e mihi ana ki ngā rohe, ne? E tākaro ana i te tākaro, e tākaro ana i te kēmu, ne? E rangi mēnā, he orite te nama, e kuhu ana ki te Matatini, ki ngā nama o ngā kapa e tū ana hei kapa whakataitai, Yeah. e haratira i te pai. You know? Yeah. Tautoko. Two going through, two competitive. Yeah, Coal. yeah. Coal. Nah. 5 going through, 5 competitive. Coal. Nah. Me noho, me mai a ngā rohe, ki te ki e te whānau, e hara tēnei i te tauira o te kounga. Yeah. Me noho hoki te Matatini ki te ata wānanga noi i tēnei mea te ratio i te mea. Koe nei, e tahi o ngā... Well, e hara i ngā rohe tehi. Ne. Nā, tika. Me pono. Aha koa tira. Yeah, I mean, taking the piss. A little bit. Koe nei te take me wānanga i te Matatini. I te mea kei te tipu. Ka kai eke pēr ki te 58 Ai. kapa ne? Yeah. I te Ia rātai. hua, kaori, i maha rāhau, ka hua maha ake i tērā, but, but still, rima te kaumawaru, he maha tērā. Well, Yeah. yeah. Wa koe tahi rohe, heke ana rangi tāne i heke, te tautoko rau i heke, E rangi- engari koe tahi anō e tino piki ana. Ai, piki ana. E kōrero hi Pōneke. ana, pōneke, waitaha. Waitaha. So yes, Koraiwa. he maha ngā kapa. Kamutu, aha ko ngā rohe i heke, aha ko ngā rohe i piki. He rahi tonu te rima te kaumawaru. Ai. Aha ko pēhea. Kōrero hia te ratio. So te ratio, anei, ana ka whakairi ake, engari rua, ki te whākapa, tahi te kapa ki te Matatini. Rima ki te waru, e rua ngā kapa, iwa ki te tekau mā rua, e toru ngā kapa, tekau mā toru ki te tekau mā ono, e whā, tekau mā whitu ki te rua tekau, e rima, rua tekau mā tahi plus kapa haka, e ono ka whaiwahi ki te Matatini. Me whakaaro hoki ki te āhua o te tuku i ngā pūtea ki ngā rohe, me he maha ke ngā kapa, ka maha ki te pūtea ka tai atu ki te tautoko i taua rohe. En koira, So ara koira no te te- tai kēmu e tākorohi ana. Koira, Koira te koira. tino kaupapa, really. Yeah. Koira te i te mea, e te whānau hea tērā. Ko te rahi o ngā kapa ka whai wāhi atu ki te Matatini, mena he maha ki ngā kapa, ka maha ki te moni, ka tukuna atu ki tō rohe. Ne, so koira te Te kēmu. whakatātai ārohi. Ai, ki ngā whakatātai ārohi. Me haere ki te crew can, kōrero mai ana, he whakaaro o rātou, Kahurangi, hea ngā kōrero. Ka pai, nā reira, i te hui māua ko tamihana, Ai. i te rātou, i te noe mai tū tētahi wānanga, Oh, yes. te Matatini i tuki konei, ki roto rotorua. I toko ake tēnei kaupapa, te ratio, and it got quite heated, Ai, as it does. So, you know, kei te tepu o te Matatini i tēnei wā, engari kāri whakatau, because it just went around and actually got quite... It's a interesting topic, but i taua hui, nā tainui te whakatau, o te whakaaro. te whakaaro, that ōrohe should be kept the maximum at 4. So the issues are around, like, can a rohe host 50 plus groups? Probably not. Only rohe like Te Arawa, Tainui, Awa, and we've had this with Tau Ihu, ne, ka re rātou, i te manaki te kaupapa a te rātou. So is it about hosting? Is it about the capacity? So that went around, and for rohe like us, for Te Arawa, we probably wouldn't support that, wouldn't we? Because that would be capping us at 4. Well, that's right. So it's Yeah, for a What is rohe the like Te solution? Arawa, who got 5 into te matangirua,
It's That's crazy. what I mean. Quota. So based off Matatini, Yeah. and then what are we saying that rima te kaumārima he maha rawa tērā? Nō reira me heke ki te whā te kaumārima? Yep. Ka ahatia mehe mea kei te ki tātou, he pai, e tauira pai a te Tau Ihu, o etahi o ēnei rohe. So there's only 2 competitive, e toko maha ke ngā kapa, he maha ke ngā kapa ngahau. Me he mea kei te ki tātou me whakataitai rawa ngā kapa katoa, ka ahatia te rātaha o te ao haka. Tika. Engari kei reira te hui taikura, maybe we need to put a bit more effort into taikura. He wāhi anō mo te whakangahau, mo te ahurei. Nā reira me whakapau kaha tātou ki ngā He tika āhuatanga tērā. katoa kia tau orite, ne? Whakataitai, let it be competitive. Ngahau, let it be ngahau. But what we're trying to do is we've got a combination of all of it, and well, we're not quite getting the He hua. tika tau. That's right. Te whakataitai rā, te taikura i. Tuku nā he wāhi, and then our pakeke Then we've just rōpū. got competitive. Pakeke rōpū can go and compete with one another. Ngāti rangi wiwi i pakeke, ngāti whakaue, Well, we have that, waiake. But, you know, then that gives them still that competitive element where they can go and whakataitai. Yeah, engari kei te whakawhenumi tātou i ngā whakataitai katoa. Yes. We're trying to get ahurei, taikura and matatini Yeah. all in one, and then we're not getting te kaunga, you know. Well, koera maybe tā tātou e wānanga. taikura, Yeah. maybe taikura should be be its- at Te Matatini though. Day 1 is taikura comp. And then all the regionals. anō i te kaupapa. No, because we're already... Well, because part of the regionals and part of the Matatini is kei te pirangi ngā iwi Māori katoa, he whaumau ne. Pirangi ana ngā iwi Māori katoa ki te haere Te ki hui taua hui. Māori a te motu, Ki ne? te kite i ngā whanaunga, ki te mātaki i te kapa haka. Yep. One-stop shop. Yep. Ne? So, whakahari a taikura i te rāua. Yes. On the Tuesday. In the breaks. Yeah, all of that. Something like that, eh? Hey. But back to the back to the matatini hui. Te ahua nei kei te tōtara wāhirua ngā whakaaro, a ngā rohe, ko ngā rohe pēnei a te aroa saying, oh, we should have more, but everyone else should maybe have less. I don't know. Engari, where we haven't Well, quite found the right You know what it solution. requires, eh? It requires someone like a CEO or something like a team or two to come in and make the unpopular decision. Pai mai, kino mai, and go, I don't care e te whānau, Yep. anei te whakataunga. We're capping it at 30. Yep. You get 5, you get 5, you get 2, 1. Or something like this. None. We're capping it at 30. How about this for a wild idea? We're capping it at 40, and it's going to be the same judges at all of these competitions, and it's going to be the same marks, Pretty much almost. Same as criteria. same criteria, Across the and it's, board. and Kia it's ora. and it's all of your marks. Yeah. Hey, Engari, ko te wero ki ngā rohe, ne? Me he mea ka whakatauria i te matatini a tōna wā kia pēnei. Ka amu ka tangi meme ngā iwi, ka hatia te haka i roto i ngā rohe, nai nei te mea ko whakakorea, dararara. You know, me aro tātou ki te whakapakari te haka i roto i a tātou anō. Ki miha te tahi atu ara. Kuia. Engari, e hara i te mea kei a te matatini, tika. you know, it doesn't have to always be te pito. That's right. That is true. And he tika tau, babe, like, he maha ngā kaupapa haere ana i aine, ngā ahurei, ngā whakataitai a iwi nei, wanganui ngā mea. He nui ngā huarahi hei whakapakari i te haka. Kura tuarua, mana kura tahi. Those are bigger than ever. Yeah. So, yeah, nana. Cap it. Or Premiership, Championship. Yeah, all of that. Hoki anō All ki of te that. rā kōrero. But that doesn't solve the toko maha o ngā rōpū. Oh, well, no, it doesn't. Hey, and that still means that we But, could no, go what to a- 70. Yeah. It allows you to cater for the growing numbers. You just Right. split the two taumatas. Okay. Ka pai te whānau, mehe mea he whakaaro a koutou. Tukua mai ki te wāhanga tākupu, ka riro pēr i a koe he taonga, engari kei te ia mātou te rongo i ngā whakaaro. Ai, nō Hei, reira. Te Tairāwhiti, Tamararo. Hei tēnei mutunga wiki tū ai, hei te praere me te hatarei, heo i anō, hei te praere tū, hei te taite tū ai te Tamararo Symposium, te haka a rehua, ki Muriwai Marae. Kia ora. Yeah. Nā. Kaore kore he huhua, ngā toki haka e tai atu ana ki te whāriki ngā tini kōrero. Ai. Who's your favourite coastie performer? Ane Pātini? Right now. Tētahi kei te tino angi tū. It's a goodie. Yeah, Ia that's mātou a e tupu ana, goodie. ia tau e tupu ana, bro.
arano atu. You could go on two hands, ne? Yeah. Ko ai tō tino. Kaumoni, monu I suta, for me. Che. Or, I mean, hohe patami pō. E ringi kei tainui ke I haka ama? No, tana papa. Oh, yeah. Tika. Yeah, wa koro au e mātaki ana ia anipiki. Paia anipiki, Ai. Anipix. anipix. Tino whetu, you know, real, she gets into it, all of it. He ha te kōrero. Rei? Yeah, kei reira tonu aku mea. You know, kei te tū tonu a shraps. Yes. You know. Yep. But probably, Logan? kei te tū tonu a matua. You know, I'd probably say, you know, kei te tino hoki mai a waihiriri, I reckon. Kei te ahua, kei te rongo au I tētahi wairua I roto I a rātou. And kei te, e kore au e tūmeke, mēnā ka wiki tōri a rātou I tēnei wiki, taihua tātou ka wānanga I tēnei. Yeah. But, ko te tino kai haka kia hau, I tēnei wānei, I roto o te Tairāwhiti, bloody judging actually, there's two hākia, but ko tana tama, kei roto I a waihirere, actually no te aroa nei anō hoki, kei kone e noho ana, handsome young Māori, he's a, how tana mahi babe, he's a, interesting fella. Pharmacist. He's a pharmacist. Well, how did you know? Anyway, but Hey. I reckon he's going to be Oh, my. true. He's my one to watch out. I Ko reckon. Paunamu tōna Paunamu. Yeah. Kōrero Does hi he live ana. out Ngongotaha? Oh. No. Do you live out Ngongotaha? No, I think he lives in. Is that where I... Okay. Is that I've where I got dropped one. you? I've got a couple. I'll save you here, Annie. That's Or was that someone else's house? Stop picking on it. Te tahi aku tino kai haka no te Tairāwhiti. And I don't know if it's because it's our reanga, but kāre te tahi reo waiata pēnei I a Lewis Whaitiri. Oh, yeah, shitty. Mai Oh, rāno. yeah. Yep. Mai rāno. Mai rāno. Ka He's puta got ana some ia ki te beggars. waiata. Whā, man. Ko tōna, I've never heard him go flat, but you can always rely on him. Yep. Nā ke roto ia I te kapa o whangarai nai. Nei, te tahi No, anō. kei te whakawā ia. Oh, Yeah. kia ora. Kia ora, Kei te Lewis. whakawā, Lewis. Tika, sorry, he isn't Kei there. te hang up I te piu-piu. Well, I'm No, sure whānau not. āwhina. Āwhina te kaupapa. Āwhina te kaupapa. True. Te tahi Tika. kai haka wahine, again, no tēnei reanga, peata waitai, tū te manoa maurea. Yeah. Pēnei I teeds, tērā, te ahua o te tū, tā rātou taira poi. Yeah. Yeah, ana I te wā ka tū ki te kapa o tū te manawa, ne, he rere ke ki ngā Kia kapa ora. katoa, engari, tēnei Pai taira. tēnei rārangi ora. kai whakawā. Okay, let's go. Kai whakawā. Okay. Ko wai ngā kai whakawā ni pātini. Ai, And actually, hau e te tiro ana. Tino kore nei rātau I whakai ke kuhu mai te rāwaho. Ai. yeah. Well, Only coasties. Ai. kaore rātou I whakai kia tuku mai ngā kōrero. Love it. Love it. Engari, ana I ngā kai whakawā, whakaeke te hira pāinga kārena koria, Alexia hukarere rātou ko ana me ka pāinga. That is an interesting one. Nei, auātanga. Oh, Anamika. Mō Ahoi, tea no? tea. Moi ia kia te hira. Ka pai. And just over the hill, really. Yeah. Hey? No. And actually, a kuri pia no. Ai, Te tika. Whakaeke, you know, te hira, kārena, hukarere, ana me, mea hua auaha. Ai. Mea hua auaha tēnei. Yep. And now I keep telling the story about te hira, but some of his entrances, man, woo! And kārena, ani pātine, back when you were born, I te pakutanga mai o te kura nei o Manutuke. I want to say they won Mana Kuratahi back in the days. Yeah. And Kārena was their demo boy. Ooh, man. Yeah. Awesome. Nice. Mō tea, Georgina Kerekere, Wayne Ngata, Cree Williams, rātou ko Rob Ruha. Woo! Taniwha. Yep. Whae hori ana. Don't muck around with her. Ko ia te auntie o taku o aku tuahine.
Hea pai tēnei whaia. A tāhua, poi, sila ruha, lavinia winiata, pele kupenga, rātou ko pīmia wehi. Mean. Whoa! Mean. Whoa! Waiata āringa, ana me ka painga, Charlotte Gibson, Jojo Rangi Hayata, Mātai Smith. True. Che matai! Yeah, mats. Let's go! Wai ta āringa. Well, 2000. 2000s? I reira ia. Aye, bro. He's got some shots in there. He's got some shots, and unfortunately for my bro, for our bro, he's probably got, one of the most iconic waiata āringa. He's just got a terrible moko. He's just a terrible moko. All of them were terrible. Nah, they had some good ones. But his one, Bailey did it. yeah, unfortunately, he trusted the wrong uncle with the mokos. No, I love the... Great shot, though. But I tell you, mena ka haere koe ki tētahi party, tētahi guitar party, you want Mata in there because you could do the styles next? of the next song. What's next? And the poor guitarists say, and I love doing this, the poor guitarists, because they can't stop strumming, because kei te haere te rakuraki, just next song, and it just keeps going. And Matai, Yeah. and then actually looking at this crew, if you got, and I include myself into this one, but Matai and even Lewis in Lewis, there, yeah, he coming in with the jams. Yeah, Yes. Hey babe, we've been in a few. Kia ora. Yeah. Haka? Right, haka. Haka. Walta tamepo tauira takurua tūhakia kepa taharākau Stewart. Mean. What do you reckon? There is it just straight Well, stance? it's definitely going to be taparahi. All right, stance. And, stance, no stance, and I reckon anything goes. Me taunga raho. Kia kaua e tino kare taorawa. All right. Me kōrero te katoa o te tinana. All right. Whakawātea Lewis Whaitiri ko ka hauai tūrei Alexia Kukarere rātou ko Kahurangi Coleman. That's mean. And mita o te reo Wayne Ngata, Georgina Kerekere, Mātai Smith rātou ko Quee Williams. Kei te mohi o koe pēhea tā rātou whakawai te reo? Kao. Okay. I tuku karere atu, he oi anō, kei te noho muna ēnei kōrero. Okay, kia ora. I reckon I'm just going to throw it out there. This is the best judges lineup out of all of the regionals. Oh, I wouldn't go there far. This is the... I wouldn't go there far. E mahu No, ana no, e no. tahi tino tā ngata. No. I reckon this is the list of judges I just think. Whoa! Yeah, well, That's so mean. Hey, it's the list of judges you think, God, they should put in a group. yeah. Totally. Kahi ao whakaaro. Koe o hoa, babe. Yeah, Kei te whakawā. Kei te kite aho, this seems very aligned. Like Tairāwhiti, tino... Ai. Nā. Kua kaha kite i roto i ngā whakataitai arohe, kei te ahua, kei te kite i ngā kaihaka o tauarohe ake, engari kua toia mai e tahi nōwaho. Yep. Engari tēnei pai. This is a statement judge list, isn't it? E hia moana ki te kite i tā rātou tū, i te wāhanga o te prize giving. Ai. Let's see how that goes. Aye. Tino pai. Nah, I like this. And I ye like this. mātai. Ai, tino tautoko anō. Mātai, I want to say tana tuatahi ko 1996, 1998 pia, or Te Rape Kori whai wāhi and made it into to Waihiri 2000. Tērā takiwā though, he's been doing it a long time. Ages. And he was a guitarist for Tū Te Manawa Mauria, nō reira, kei ai a ngā kōrero, and he's been bloody presenting at every single Matatini as well. So, E ohorere ana koe te mea koe nei te wātua tahi. ko ki te ui ai, hei kei whakawā. And for the record, it was Mātai who said the East Coast was in a rebuilding phase. But we jumped on that. Kōrero tuatahi. Yeah, we jumped on that. And we agreed. But I would say that te aho ēnei kei whakawā nei, Yeah, koe nei this te is rautaki. their way of saying, Ai. e homa, Yep. me u tātou. Yeah. Hey, Yeah. kia kā tātou. Yeah. This has got me excited a little bit. Yeah. Te pānui ngā kei whakawā. Yeah. Well, me kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ne? Ai, Ngā kapa whakataitai. pretty much, anei e rārangi mai ana, tū te manawa mauria, te hokowhitu atu, waihirere, whangarā mai tawhiti, hikurangi pāriha,
And then he kapa waiora ka whakakapi i te rangi nei. I don't know, kei te matapai noihua hau, he kapa tūpono tērā. Ai. Ki te whakapiki i te nama ki te takauma whitu e eke ai ngā He kapa whakaki wā. ki te rima. Ai. Because Te rangi- takauma whitu is the cut-off. Ai, nō reira mena ka heke tētahi, Ai. kua whānoiho ngā kapa. Ai. Ai. Nō reira, koira i te rape i ki te rātou just before the draw. Nice. Ko wai te, oh no, kaori nawhi ngā rōpu. Anei, Yeah. ko te kapa wai ora. Yeah, Oh, yeah, whatever. Nō reira, Nice. Yeah. So te manawa, hea ngā kōrero e rango nāna. well, he kapa full team, Ai. tū te manawa, tērā pēr e panoni ana ngā kākahu. Oh, Koira ai. te, yeah, Anō. ngā kawe kōrero te ki. You know, ko rātou Kia tērā. hai. Ha? Oh, e aua. E mahara nau i ngā hea regionals ki muri. I mahi rātou i te prauri mō ngā regionals and te pango mō te Matatini. And karau mōhio ngā kōrero i roto rā, e ringi tino miharo rātou. Koera te wai i tū Hayley Ma, ngā Waitais, Hera Ma i roto rā, the Beyonce stick mea. Ah, yeah. He prauri ngā kākahu. Okay. Yeah, they were me. Yeah. Ana kei te whakaora anō i tētahi o ngā waiata, ngā tino waiata no ngā tau o mua. So, Ko te ara i te awa. And then turn it into reggae form. Rongo whaka, ching, 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 ta, ching, ching. Oh, koene te rohe ka pēra, Ana, I reckon me mei pērā ka wini rātou. well, Ai, kua ki te ai. korua i taua wahine ki te TikTok. Y363 ki aku nei whakaaro. Ai. Yeah, kua kaha tuku i ana whakaaro e Kei aia i tahi o ngā archives, man. Yeah, hard out. True. Whakau e 2,000 kei tāna TikTok. I was like, Ai. oh my gosh, hide that. Ai, me kimi koutou ia, kei runga i TikTok. Ai. So kei te tū ia mō tū te manoa. manoa maurea. Oh, ka Yeah. pai. Hoko whitu atu. Chad Chambers. Te aku tino o kapa tēnei. Oh, yeah. Koe whitu, yep, mau mahara au i te tau 2015. Koera te wā tuatahi i tino ki te au i a rātou, and I think it's probably the year they burst onto the scene. Hey. Yeah. Yeah. Te poho. Yeah. Oh. Ai. They had So all the King- big fellas. King, yep. They had all Yeah, the big fellas in there. yeah. And it was essentially, it was like you had wakahui and then you're looking for the most, who could be the most sharp and in line and stuff. It looked like some of those fellas didn't even know the actions. Yeah, and yeah, that's what yeah, they were yeah, going yeah, for. yeah. Just Yep. mahi a te mahi, e miharo. Well, i te eke ki ngā matangirua i te wai, i wā noiho ngā kapa, ne? Well, ai, rua mano marima i eke rātou. Yeah. And I then want to say tua... 2011? I want to say tua rua, tua tori pēr rātou i te they're rātou. up. E aro hāna kaore api, bau, kare koe u, bau, ki tō kapa. Kari uru rānei. I don't know. Kua puta te pipi, nō reira, Oh, tērā pia i ki tana wātaka. Yeah, Hoi taku anō. ngā pai, Yeah. taku ngā pai. Taku Ana, ngā pai tirohia te pai ahu o te hoko whitu atu, pumping. they're out there Oh, yeah, pumping. okay. Engari he rere ai, so because they're pumping, engari waihi rere whangarā, kua mū katoa. Hoko whetū, muri mai a rātou, Waihi rere. E mihi ana ki ngā whetū o Haka Fields i te wiki nei. Waihi Ai, rere. nice. Ko I tātou- haere atu a rakaia. Tō tātou tangata, nāna te mea rei kapo. Ka pai, ka Nāna, I reckon he mauri kei reira. Of course. I roto i tēnei kapa kei te hoki mai rātou. And, Five-time winners. and Yeah. kei te hoki mai rātou, and kei a rātou, tērā reanga anō, kei te reanga tua toru, tua whāpea o ngā mokopuna, and kei te kitea hau, there's something there now. Yep. They've got the right mix of experience and young. Well, ko tētai painga o tēnei kapa, ka mutu ngā whakaharatau, ngā noho i te ata o te rātapu, e hoki ai ngā hunga noho taone ana, noho tawhiti ana, kia hoki rātou ki ngā kāinga. Or to drive, kia traiwa ki, e pai ei tō tai atu ki te Tairāwhiti. Bit of a mission. Well, e tai kapa kaore he aha kia rātou. Mutu Come- tonu i te ahi. Kamutu, ko rātou tētahi rohe, ko tino Pākia, kinotia, e ngā Ai. huripari o te Ai. wā, ngā I ia āwha tau, e i rā ia mea. tau. So, nā whai anō i pērā, ne? Kia whiti te rā i tō hokinga ki te kāinga. Ai. Whangarā mai tawhiti. Kare reki, You reckon? I reckon.
Kareka orama. Ai. 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 He kapa Yeah. hou, he kapa kaiako hou, kei te whakaako i a rātou. So, be interesting. Okay, so what you're saying is, Waihirere for the win. Well, ko te paukai hoki, katu, Sure. first time. I Sure. tēnei tau, so, Te tono a tāpeta, ne? Maumahara? yeah, well, rātou ma. No, Muli te haere atu a tāpeta ma ki te mihi, ki te whakatakoto i te tono, e ni mua i tana tūka tū a te taniwha, a tainui, a tuku. Tāpeta kei te mōhea ki tō koutou tono. Yeah, that man. Okay. Ana ka mutu te whakataitai ki a Hikurangi Pariha. E mihi ana ki a Rānirama, I te kōrero maua, I runga i a IG. And I want to say they're looking, te āhua, they're looking a little bit more invigorated. Okay. Me mōhua nau ki e tahi o taku whanau ngā Walter. I te kōrero mai i kei reira katoa ana hoa. Yep. And I reckon probably had a bit of FOMO. Wana hoa kei ruto i Hikurangi's driving to Wiwi. Hoia no, I wouldn't be surprised if ka tuarua rātou. Hikurangi, Yeah. yeah. Especially te āhua o ngā kai whakawā. You know? Mo te āhua ki te haka e rā mea katoa. Yeah. Well, ko taku tūmanako mō Hikurangi, ka ngahau anō rātou, e tino eke te tū ki te Matatini, a pāreka reka rau atu, so, yeah. Koera te tūmanako ka ngahau anō, All right then. Ngā picks. ngā picks. Yep. All right. Let's just go 5-1. 5-1, all of your numbers. Okay. And crew cam, kei te haere atu mātou ki a koutou, a koa ke nei, ne? No reira. Ani pātene, tīmata, Okay. rima ki te tahi. Yep. I tuku mai taku hoa i ana picks. Oh, yeah, okay. So, rima atu tū te manawa maurea, whā, te hoko whitu atu, toru Hikurangi Pariha, rua, whangara, tuatahi wahirere. Ahau, Nice. ahau. Yep. Rima, tū te manawa maurea. Whā, hoko whitu atu. Toru, whangarā. Rua, Hikurangi Pariha, tahi wahirere. Nice. Uh-huh. Just to shake it up a yeah, bit, eh? yeah. Aroha mai ane piki, I love you. Rima, tū te manawa, whā, hoko whitu, toru, whangara, rua, wahirere, 1, Hikurangi. Something like that, eh? I reckon they're coming through, eh? Yep. Okay, happy? Tua rima, I'm going to go tū te manawa, tua whā, hoko whitu, tua toru, Hikurangi, tua rua, wahirere, tuatahi, whangara by a landslide. Nice. You're going the safe picks, eh? No. Okay, ka pai happy. Yes. Ka pai. Kei te hihio kia rerekē i a koutou, nā reira. Tua rima, hoko whetū, tua whā tū te manawa, tua toru Hikurangi, tua rua, waihirere, tuatahi, whangara. Yep. I agree I now, agree, you but- whangarai. Yeah. Yep. Easy. Yeah, I'm pretty aligned. Tuarima, tū te manawa, tua whā, Hikurangi Pariha, tua toru, hoko whitu atu, waihirere, tuarua, and mihi atu kia tuhi I hakara, whangara, te tuatahi. Yeah. This fella comes out saying I'm pretty aligned. Yours was the most different as to all of us. Yeah. It'll be hard to beat whangara. It will be. Koera taku kapa. And they, rātou ko Apanui, they, I think, in the last 20 years, have been the two most consistent teams. Ki te Matatini. Ki te Matatini. Me o rātou regionals. Over the last 20 years. Yep. Okay. Mo te eke ki te taumata. So it'll be... Rātou me Apanui. Me Apanui, yeah. Yeah, I'd agree. Yeah. It'll be hard to beat them. Poino. Yeah. Well, ko Waihirere are returning champions o Tamararo I tēnei wā, ne? So they beat them last time. Yeah, true. O whakaaro kau? Yeah, tautoko ana ia. Me whangara tua aha I te Matatini. Rima, iwa? Iwa. No, Rima in the prelims. Oh. Rima Tau in ori the te prelims, mātou. Iwa And matangi then rua. iwa I hiki. Yeah, and I it's tau been ori te harsh. mātou ko whangara I te Prelims. in the prelims in the pool.
But he tikata Kereama, he uewa teki me ngā kapa pēnei a rātou me te whānau apanui. Aha ko, tērā etahi wā he piki he heke engari kei reira tonu. Kei reira tonu. Aha koa ka wehe etahi matua D, there's just a solid system. And kei te mohi oi ki a rātou whakaharatau, they really plan it out. Ani piki mā auaha, kei te ūtonu ki tō rātou taira, pēnei a waihirere, kei reira hoki ngā piki me ngā heke. Waihirere, I see Waihirere and Manutaki being very similar in that i ngā tau ruamano mā rima mā whetū mā iwa, they went through this kind of weird style change and they were trying things, ne? Yeah. And then now, kei te kite hoki tātou, anō. e hoki mai ana rātou, ko ngā mokopuna ēnei kei te tū, Kia ora. and then all of a sudden they've got this energy there, well, like you can go, they'll be hard to beat on their day. Yeah, ne? kia ora. Kua kōrero hoki māua ko whaitangi wai mo tana hihia kia tuku i te reanga hau, kia kohuma, engari kia noho tonu ia hei pau mō rātou. He mea nui Kia ora, tērā, ne? kia ora. How do you work with succession but ensure that ka ūtonu ngā mātāpono, ka tiaki tonu i a O rātou? koera hoki ei. Ei. Papa D, kei kā tū tonu. Ai. Ne? Yeah, well, Au, pātai? aua, whakamohio mai, he te Ai. iri mā ngā tākupu. I kōrero kia, hey, ko koutou ko apanui ngā two most consistent teams, he ha te rautaki. And he said, you just got to keep building depth. Ai. I roto I tō kapa. Hoi anō, it's going to be interesting. Te mātakitaki, te Tairāwhiti. Again, a legacy rohe. ai. Waihirere me tēnei kapa, ko waihirere te tuakana, but tēnei kapa rāuatahi I te Matatini tuatahi. Kua whitu ngā wā, kua toa te Tairāwhiti I te Matatini. I te Matatini, no reira he miharo tira. Ai. Wow. And you got to say, tērā pēr kua kei roto tonu, kei te tupua no ngā pūkenga, but koenei tētahi o ngā rohe I te pēhi, I tēnei mea te kapa haka ki tētahi taumata I roto I ngā tau. I mua no atu I te Matatini. Ai. Hui tōpū. Ira mea katoa, Hui. ko te hui Tamararo, I think, has been Tamararo, going 73 years, I think. something crazy. So, he mihi ana, and mihi ana ki a koe mātai. I love it. Oh, Rahi mātai. is going to have to hold it down on the broadcast. Oh, he'll probably do his thing in the morning. And then... Yeah. Hey. No, probably. Oh, no, he's judging. He's judging. Beautiful. Kia kaha koutou. Yeah. Te Tairāwhiti. Ai, tautoko ana, kia kaha ngā uri o te Tairāwhiti ka tū ki hau piko hei tēnei mutunga wiki. Yep. Yeah, kia tutu te puehu. This has been my time. Whakaru kia. Just reading my judges' marks at whānau. And I just seen a comment, and yeah, where's the best pie in Te Tairāwhiti? Anywho. Mihi mai kua tae koe te whakautu I tana pātai tukua ki te wāhanga tākupu, me o whakaaro katoa e pāna ki te neirohe. Tika! Yeah, And he your favourite whakamahana. Michael Jackson song, Tane. Yes. Ai, te whānau karekau he hōtaka a tērā wiki, Ai. ka Oh, okay. whakatā te pai kōrero. Engari, hei tērā atu wiki hoki mai ai mātou. Well, tātou, ki te wānanga. Tātou. I Apopo, he kaupapa nui kei te whakairi ake I runga I te whārangi nei. Kaore te Māori nei I tai mai, e ringi wānanga mātou I ko ia tama, kōpū, what the perfect bracket and campaign would look like. Piki wānanga, bro! And it would have been interesting for you to be there. But tērā pe ka tuarua tia tēnei kaupapa hei ngā wiki e tū mai nei, me Yeah. tahi kai haka anō. Kamutu ka rere ke hoki te... Te top matangi 12 pēr. Pērā? Hey, Oh, hey, yeah, hey, yeah, hey. ka rere ke. Ko wai ngā tīma ka puta. No, I paku takahia ane pātene I tēnei I te rāwiki, I pick I tahi kapa I runga I tana pīrangi kia pai ake. Kau. E rangi here we whakamaumahara a tama I aia. E rangi ko te top 12 e ai ki ngā mea I kitea, ne? Ai! Ai. Ana, I tika tonu tērā. I kite au Okay, I te okay. pai. Okay. Ai. But tika, ka rere ki te top 12. Kaore Yeah. kore. Ai. Hoi no. Oh, Ka okay, pai- kaore rāni. What? Engari. Oh. Definitely. Yeah, At I'd say least one. definitely. Yeah, one or two. Ka pai. Ka nui ngā mihi kia tātou. Tēnā tātou katoa. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart,
subscribe and share. Haki yarns. Toits.